Sanibonani babukeli nginibingelele sisekhona ningakhohlwa ni-subscribe lapho ni-like ni-share siyabonga ukuthi nisilandele nisikhulise kancane kancane soMkhanyakude TV siyabonga. Namhlanje ngizokhuluma kunento ezifo ejele kuyagulwa bayadlula abantu emhlabeni kungeyikho kodwa ukudlula kwabantu emhlabeni ukuthi umuntu ubulewe omunye mhlawumbe uzothi udlule lokho vele izinto ezenzakalayo kodwa ejele kuyenzeka kube nokugula okuba khona njengoba nazi ukuthi ejele abafana bayalalana bodwa and nazi futhi ukuthi isandulela ngculaza sithelelana ngokwenyama thunyama ngakho kwaze kwaba namakhondom ekutheleni ukuthi kungaspreadeki igciwane. So abafana okunye vusi ejele bashona kanjena ke izifo zikhona izifo umuntu oyithola ngaphakathi ejele ongeke uzibalekele enjengo TB. iTB most of the time abantu ba find out bese ejele ukuthi bane TB ngoba mongena ejele ngithi one mofika khona uyacheckwa uthola iTB nje ejele iyacheckwa mhlambe no push ikhwehlele nikhwehlele uma ne-TB ama-result azobuya bekutshela une-TB then fanele udle treatment. So uyachecka ukuthi uma ngabe yanga-result usho ukuthi right kodwa ukuhambeni kwesikhathi uthola ukuthi futhi une-TB mhlawumbe uyakhwehlela in izifo oyithola ngaphakathi ke ejele lezo. Okay, ezangaphandle nifika nizenze nina ejele nisuka nazo ngaphandle ngumfana nge-HIV positive ngidla amaphilisi mina ngizoshela wena umfana gcina sithandana ngizolala nawe amakhondom ekawekho ejele vusi ngoba kuyaziwa ukuthi ayikho into ephathelene ne-sex ekufanele niyenze mina ngwazi engekho ngazi ke manje noma sekhona yini ngoba usho phela maye khona bagunyaza ukuthi vele senze njani asibhebhane sodwa. Yeah, so into engayisho okay uyamlala lo mfana ngaphandle kwe-protection so vele uma ulala ingculazi spreadeka kanjalo so ngesikhathi ugula wena ngeke usanako ukuthi wena ngiguliswa ingculazi ngani angithi ufikile wa check iya check igciwane ejele mhlawumbe unalento ukuthi i-first in yakho ephakathi uthole ukuthi negative so mawusugula awusenakho ukuthi mhlawumbe lento engenza nalomuntu mhlawumbe sengiguliswa hayi mhlawumbe ezinye zezifo so awukuthathi serious kuze kube ilanga isikhathi uma ugula sekuphoqa ukuthi uhambe uyobona isibhedlela bese kuthiwa cha ke sikucheck igazi abanye bayakubalekela ukucheck igazi ejele that's why ibona beze befa. So umuntu uthola ukuthi kufanele ukucheck igazi noma igule ekufihla ukuthi uyagula ngoba balethu uzo esibhedlela ukuthi uzocheck igazi. So ingculazi umuntu yambula mhlawumbe enikeza kuthiwa okay nje amandla amaphilisi awakawadla umuntu amaphilisi ejele kunzima ukumukela lokho ngoba ungaphakathi ejele kuba nzima futhi umuntu odla amaphilisi ejele ngoba ukudla kwasejele kuncane njengoba ngangichazile phambilini. Yebo abantu abadla amaphilisi kuthiwa isibalo sabo kufanele isikalo asithi xaxa kunalabo abantu abangawasebenzisa amaphilisi. So uyabona umuntu uyahlule kuhenglish exolela ukuthi ingcono ngamane ezeluza umphefumulo mhlawumbe ebone ngoba esegulile ukuthi useyofa egcina umuntu eshonini egcineni kuyathola ukuthi ayingculazi yabo. Okunye iTB kunezibhontshe lapha vusi esilala kuzo leza imphontshi azikho right ngoba amashidi amasha ejele awafikeli noma ubani kuyenzeka wena unezwe ishidi lalala mina ngaphuma ejele lawasha labeka bese kuthiwa hayi nali ishidi unikeze lo lidala lelo shidi ngoba lidala kanjalo butvusi linokungcola khona impontshi lezi esejele mawusithi kanje la mangasithi nje la phakathi la ngiyakutshela idust ungayibona indize emoyeni so uyayi-inhaler le nto le isponge idust abantu abaningi bayangathi bayakwazi ukuthi isponge nje uma ungas-inhaler sihlale esifubeni khona i-infection eyenzakalayo lapha ukuze kukhoze ukuthi ungagcina uzube ne-TB. So i-TB ke fanele wazi ine-treatment nayo sekuya ukuthi ingakanani ngokuhlukana kwayo. So if le treatment uzoyidla uvele uma uyidla ngithi umuntu one-TB awushare na ispoon ejele ugwayi siyawushare ngeke ngubukele ubhema yabona futhi ngisho ngaba nezilonda zigcwala ubomvu la emlonyeni
kodwa mangiqalekile ungiphasela ugwayi noma akudingi ukuthi uzongiphasela ngingawucela ngubheme unjalo ngoba ugwayi it's a very important thing ejele kunakho konke. So angithi uyabona ukuthi kwenzakalani manje ngaleso sikhathi ngiyayispreada njalo iTB nginika loya yilapho ke sekuthola ukuthi abantu bayagula ejele bayashona uyabo umuntu ejele nje uma kuphuma isidubu ngokugula izifo most of the time nje ibulala abantu ejele iTB kakhulukazi mina ngingakutshena ngazo kuyeke lokho ukubulawana bodwa ngendlela ikhona enye indlela yokubulalana ejele ke angazi noma ngakuvezela ukuthi kunalezi inune ejele yabo lezi inune lezi indi ehamba la emakhaya imize eminingi inazo lezo zilwane lokho ngathi ziyibanko kunamagama ngendlela abakubiza ngayo ejele bathi ukudla udonga le nto yazi benze nje ngafunde enye into mina ejele ukuthi umuntu uyabulawa umuntu ngaphandle ukuthi uzolanda poison le nto leya uyayibulala ejele le nto benza sure ukuthi ayibibikho manje banezinto abafutha ngazo bayafutha ukuthi nje le nto leya akufanele itholakala ihambe edongweni lasejele ngoba kuyabulawa nawo but kula amajele kwake kwenzeka kubona kulawa ngaze kwenzeka ba relaxile so mawuyisiboshwa ufika uyibona wona le nolo kunomuntu ongamfunda vele uzovusa le nto osuka khona uyayithatha le nto uyayibulala le nto univusa uyineke uyineke iyome yabona mawuyithi hohlo uyigayi lapha eparishini ifakwa la eparishini angithi ngesikhathi ufaka la eparishini noma imalthabela ibrown angithi uyayifaka la ifaka nobisi uyifaka la phansi uyakhathi ugoqoza nalesi silwane uyadla wena ngeke uzugule kakhulu ngalendlela ezokuthusa ukuthi hayi ngiyagula kancane uzozizwa uyakhathala ufuna ukutshela mina ngayibona ngamehlo uyakhathala ngalesi sikhathi ukhathala angithi vele ngesikhathi ukhathala ngoba kuthiwa ukudla udonga nje wena usuhlezi usebenzisa uncika odongeni uyancika uzizwa uyakhathala uyebuza emzimbeni ngitshela ngento engakaze ngixoxele umuntu noma engitshethe ejele bese wakulona ukuthi engangiyibona ngamehlo uyebuza umfimfa amafutha yabona umfimfa umzimba uxebuka umzimba ngalendlela ukuthi ngazi yabona nje amayiqothukile begcobe itiyela ngabe itiyela sobeka amafutha man isiphi leso silwane lesi esimhloshana lesi ayisinamehlo lesi sikhale indlizi sinalomsindo lesi uma indli imhlophe ungasibona sicishe ukukhama flash asibe ngathi naso sifuna kuba mhlophanyana kodwa singesibe mhlophe mawupende ngopende ngathi udim las sifuna kodwa sona nje lo environment esikuyona indle sikuyona sifuna ukuthatha lo mbala wendle isikhathi esiningi leso silwane siyakhanya futhi ngaphakathi uyasibona akekho umuntu osithandayo ecekini leso silwane endlini leso kuthiwa ngisho uwenza ucansi nomuntu wakhe endlini uma kukhona sona masikhala masimisa umsila kuthiwa imizwa yomuntu osilisa ayivuki yehle kuthiwa niba nenkingi so izinto engizizwa ngabantu lezo engazi ngabheka nazo so le nto bakufakela ke lapha Bhutvuzo uyokudla udongo uyohamba ibhedlela kuze kube inyama ngabe kube kuhlunga isicathulo ngoba kube njani uyozufe once le nto wayidla yaqala yakugulisa awusindi uhambile uyafa baphunga abantu ejele le nto le indlela ongalapheka nganto engiyibukayo uma kuthiwa udliswe yona ungaphandle ungafanele ukuthi uthole futhi into yesizulu ulaphe ngayo ngoba into yesizulu ejele ayisebenzi yebo bakhona abantu abakhona ukufaka imithi ejele umone inkinga imithi wenze nje imithi yakhona ejele nakhona akuyo yonke ngoba uqhuma ejele ngeke uzuqhuma kunzima ukuthi ungaqhuma ejele ngoba sebenzisa amashidi fanele uqhuma kodwa kunenye imithi ekhona njengemithi nje like yokuhlafuna ukuphuza ugcoba ukukhwifa yabona into le amanye amajeli yenze ziyafika izinto kanjalo zingene so abantu isilawe indlela zokubulalana ke ejele izo lezo befe kanjalo lokho kodwa ke bese ngikuveza nje ukuthi abantu ezinye zendlela ababebulalana ngazo abantu ngaphandle kwezifo ngaphandle kokusebenzisa ikhali njengokujwayele ukuthi ubani ukwaziwe kanjani so ziningi indlela zokubulalana so izifo yizo lezo isipho nje sinye isifo engasho nje ejele siyingozi inyumoni njani nana samakhaza amakhaza ejele Bhutvuzo awekho ngalo ndlela ngisho njalo ejele kuyisimo esisodwa kungashisa ngaphandle kubande ngaphakathi kungabanda ngaphandle kufudumale ngaphakathi kahle ngisho ukuthi kuyilevel eyodwa ejele
ngathi izizathu esenza lokho ingoba indawo leya ayinawo uthayeli udonga nje phela iroof yasejele udonga so ngicabanga ukuthi uma ubona ngaphandle ngathi kuwuthayeli ngathi base bekufike befake udonga bese befaka yona iroof ngaphezulu benzela ngaphandle angazi kodwa nje angithi yabona uma uhlala kwi-first floor kune second floor uhlaliswa udonga so into kanjalo so yilapho abantu abaqedana khona ke inyomona angikholwa ukuthi ngakubamba angiyazi mhlawumbe ngabe ufika nayo kodwa nje kubanda ejelayo kukahle akunankinga. Hayi siyabonga kakhulu bafowethu siyacela ukuthi nisilandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nisilandele ku TikTok, Facebook, YouTube siyabonga kakhulu ni subscribe futhi.